Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zu unserer Podiumsdiskussion. Уважаемые дамы и господа, приветствую вас сердечно на наше федеральное заседание. Der Bevollmächtigte des Präsidenten Maskhadov И уполномоченный президента Масхадова по разговорам с Россией, с Российской Федерацией. Ich habe nicht geschafft, noch Schilder herstellen zu lassen, um die hier Sitzenden für alle sichtbar vorzustellen. Deswegen muss ich es noch schnell tun. Und ganz rechts außen sitzt der Gruppe. Er ist der ehemalige Bevollmächtigte der Bundesregierung für Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Seit vielen Jahren sich für Tschetschenien einsetzt. Хочу представить самого себя. Меня зовут Экхард Маас. Я председатель Германо-Кавказского общества, которое занимается многие годы уже вопросами по Чечне. Und ich möchte auch unsere Dolmetscherin vorstellen, Katja Ginsan. Meine Damen und Herren, bei vielen Gesprächen, besonders also mit Abgeordneten der Вот это ходатайство не получилось, значит, вручить господина Сакаева, и из-за этого он сейчас может сегодня здесь находиться. Wobei immer noch das Problem besteht, dass er bei Interpol auf der Fahndungsliste steht. Хотя все еще имеет место проблема, что он в Интерполе написан на списке ищенных людей. Und die tschetschenische Regierung, speziell auch Maskhadov, bis zuletzt immer noch besorgt darüber war, dass Sakaev doch plötzlich auch hier in Deutschland wieder verhaftet werden könnte und womöglich sogar ausgeliefert werden. Правительство все еще боится за то, что Sein, dass du damit den Unwillen deines Kanzlers provozieren kannst. возможно ли, что этим ты возбуждаешь неволю своего канцлера? Die Einladung haben Gerd Weiskirchen und ich ausgesprochen, weil wir es für richtig halten, dass wir die Entscheidung des britischen Gerichtes anerkennen. Russland hatte alle Möglichkeiten, alle Beweise oder alle Vorwürfe, die sie hatten oder glaubten zu haben, gegenüber Ahmed Sakaev in einem freien, rechtsstaatlichen Prozess vorzutragen, einschließlich aller Zeugen, die Russland vorgeschlagen hat. Важно, что Ахмед Сакаев находится с согласием Масхадова в Европе и ищет здесь пути для мира, для создания мира. Wir haben in den letzten Monaten immer wieder das Versprechen Russlands gehört, Последние месяцы мы все слышали обещания со стороны Российской Федерации, что мы не хотим войны, мы хотим мирное решение. Но террор и нарушения человеческих прав продолжались, и фактически там существует война. Поэтому нужны другие пути, другие дороги, чтобы там дойти к мирному решению, значит, отменными от того, что сейчас там происходит. Die Einladung ausgesprochen, damit Ahmed Sakaev darüber reden kann. Erstens, was vor Ort geschieht. Я высказал свое приглашение из-за того, чтобы Ахмед Сакаев имел возможность высказывать, что там на месте происходит. Denn es ist wichtig, ein reales Bild über die Zustände dort zu erhalten und über die russischen Medien geschieht das leider nicht. Важно, чтобы получить реальное представление о том, что там в данное время происходит. К сожалению, такой информации со стороны российских средств массовой коммуникации нету. Основанием правового государства Ахмед Сакаев свободен от всех обвинений со стороны российского правительства. Wir sind uns vor 5 Jahren schon einmal in Deutschland begegnet. Мы с ним уже встретились 5 лет назад в Германии. Und ich denke, man kann darauf vertrauen, dass den Frieden will und den Frieden sucht. Можно доверять, можно быть убежден в том, что он хочет мир и что он ищет мир. Ein Frieden, der nicht eine Pax Sovietica ist. Eine Pax Sovietica. Мир, который не является Pax Sovietica, sondern ein Frieden, in dem die Menschen in
Freiheit und но selbstbestimmt мир, leben können. в котором люди могут жить в свободе и самому решать свой образ жизни. Und deshalb glaube ich, ist es vielleicht auch heute Abend И wichtig, dass поэтому nicht so sehr сегодня wir sprechen, вечером, наверное, важно, чтобы не только мы говорили, sondern dass Ahmed Zakayev die Möglichkeit hat, zu sprechen. но Er даже hat die возможность Schwerpunkte говорить legen. Ахмеду Сакаеву, и чтобы он имел здесь главное слово. Natürlich die Politik der CDU-CSU-Bundesregierung, also Bundeskanzler Kohl, also kritisiert, hat sich Когда довольно сильно критиковали правительство под канцлером Колем, Wie schätzt du die heutige Politik des Bundeskanzlers ein? и Unterscheidet sie sich сегодняшнюю wesentlich политику von der федерального канцлера, отличается ли она Bundeskanzler Kurz значительно oder от wenig? политики канцлера Коля или меньше? Herrn Zakayev wiederzusehen. Ich hätte Сначала хочу сказать, что я очень рад тому, что я здесь увижу господина Сакаева. Ich hätte mir gewünscht, dass das unter anderen Umständen war, als wir uns damals getroffen haben, war das war zwischen den beiden Kriegen. В других обстоятельствах, чем это было тогда, это было между этими двумя войнами. Und da konnten wir noch Hoffnung auf Veränderung haben. И тогда была еще надежда на изменения. Leider hat sich dann die Situation verschlimmert und nicht verbessert. К сожалению, еще хуже стала ситуация вместо чем улучшилась. Nun will ich ein paar Worte sagen aus meiner eigenen Praxis in 4,5 Jahren als Menschenrechtsbeauftragter. Хочу высказать пару слов как уполномоченный уже 4,5 года, как уполномоченный по правам человека. Ich habe mich da als Beauftragter der Bundesregierung bemüht, diesen Dialog fortzusetzen. Я как уполномоченный федерального правительства постараться продолжить этот диалог. Ich habe in dieser Funktion Gespräche geführt mit Ilyas Akhmadov, dem tschetschenischen Außenminister, В этой функции я вел разговоры с Ахмадовым, внешним министром Чечни, mit Herrn Abu Muslimov, einem Historiker, der ebenfalls im Auftrag von Муслимовым, историком, Präsidenten который тоже работал по Vertrag. и Дегиновым, который представил Die Bundesregierung seit 1998 nicht versucht hat, diesen Dialog zu führen. Значит, нельзя сказать, что федеральное правительство не старалось с 1998 года вести этот диалог. Aber natürlich wird man immer wieder gefragt, war das ausreichend, was da getan Ну, worden ist конечно, im все Westen. еще задаются вопросы, было ли достаточно, что было сделано со стороны Запада по этому вопросу. Und wenn man das Resultat sieht, muss man natürlich sagen, es war nicht ausreichend. Если возьмем результат, смотрим на результат, тогда, конечно, надо сказать, что это не было достаточно. Politik zu sprechen, sondern weil Sie den engsten Kontakt haben, also zum Beispiel zu Librand Basajewa, können Sie in wenigen Worten, in wenigen Minuten versuchen, das Ausmaß dieser Tragödie in Tschetschenien Я сегодня вас прошу в коротких словах. Vielen Dank. Ich hoffe, ich kann das ein bisschen kürzer machen, dass ich nicht auch noch den Zettel bekomme. Bitte enden. Надеюсь, что буду немножко короче рассказывать то, что мне хочется. Ich habe mich vor 1,5 Jahren in das Thema Tschetschenien eingearbeitet, weil ich 9 Monate Полтора gekommen года bin тому назад я начала заниматься темой Чечни und habe feststellen müssen in den Menschenrechtsgerichten, dass diese Menschenrechtsverletzungen и я при этом заметила, что эти нарушения человеческих прав kaum vorstellbar sind und непредставляемы eine derartige Gewalt erkennen lassen. и что там, значит, явно столько много силы, столько много насилия, die in kaum einem anderen Land, das wir im Menschenrechtsausschuss behandeln, derart zutage tritt. Так много, как нету ни одной другой стране, которой занимается наша комиссия по правам человека. Aber was an diesen Menschenrechtsverletzungen eigentlich noch viel schlimmer ist, Но что еще намного хуже в этом вопросу нарушения прав человека, ist, dass sie kaum zutage treten, dass sie это kaum, то, что они фактически не становятся явными, невидными, известными. dass sie kaum in den Medien zu finden sind, und das nicht Что nur in Russland. найти почти их невозможно в средствах массовой коммуникации, не только в России. Man muss auch sagen, dass es leider hier in Deutschland und in Europa so ist, Это, к сожалению, также в Германии и в Европе, dass die Problem ist, что для нас еще является проблемой, ist
die Informationen darüber zu bekommen, это получить информацию о том, was in manchen Fällen genau passiert, что точно происходит в некоторых случаях, weil es sich oft schwer nachverfolgen lässt. так как очень сложно все это исследовать. Und darum kann man Menschenrechtsorganisationen wie Memorial sehr danken, die Поэтому мы очень благодарны организациям по правам человека, как Мемориал, regelmäßig Berichte und vor allem auch Augenzeugenberichte uns bringen. которые нам предоставят отчеты и тоже высказывания свидетелей. Amnesty International и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе почти там не присутствует. Und der Europarat hat letzte Woche beschlossen, Совет Европы решил на прошлой неделе seine dauerhafte Vertretung endgültig aufzugeben und nur noch gelegentlich in dem Land vorbeizuschauen. и только там добавить времени в этой стране. Каков здесь мост своей деятельности вообще, как полномочий. Дорогие друзья, Liebe Freunde, дорогие мои соотечественники, Салам по сердцу. Я очень признателен депутатам Бундестага, которые пригласили меня в Германию. ich bin außerordentlich dankbar den Abgeordneten des Bundestages, die mich eingeladen haben, И дали такую возможность пообщаться и с моими. mit meinen Landsleuten zu treffen. Но самое главное, я хочу отметить цель моей поездки, моего приезда. Aber das Hauptziel meiner Reise nach Deutschland, И хочу об этом, чтобы знали все. ich will, dass das auch alle wissen. Я не преследовал цель вести в Германии антироссийскую пропаганду. Mein Ziel ist nicht, hier eine antirussische Propaganda zu führen. Я считаю, что российско-чеченский конфликт не является межнациональным, межрелигиозным. Ich bin der Meinung, dass dieser tschetschenisch-russische Konflikt eigentlich kein internationaler, also zwischen Nationen vorgehender und auch kein interreligiöser Konflikt ist. В основе этого конфликта лежит политическая составляющая. Und der Grund für diesen Konflikt, der liegt also in der Politik. Это историческая неопределенность взаимоотношений России и Чечни. Nämlich, dass seit vielen Jahrhunderten eigentlich diese Beziehungen zwischen Russland und Tschetschenien nicht geklärt sind. И пребывая в Германии, вести антироссийскую пропаганду с моей стороны было бы не совсем правильно. Und ich denke, dass es auch nicht sehr richtig gewesen wäre, hier nach Deutschland zu kommen und sofort hier also eine antirussische Propaganda zu führen. Потому что попытаться найти мирное решение вот этого затянувшегося кровавого конфликта в Чечне. Denn ich habe von Präsident Mashadev den Auftrag bekommen, dazu beizutragen, dass eine friedliche Lösung dieses lang anhaltenden, blutigen Konfliktes gefunden wird. Германия является дружественной страной России. Und Deutschland hat nun mal sehr freundschaftliche Beziehungen zu Russland. Является долгосрочным партнером во многих отношениях. И в экономике, и в политике. Und ist ein langer Partner, also auch auf vielen Gebieten, also Wirtschaft zum Beispiel. И именно как дружественная страна сегодня Германия может и должна инициировать начало мирного процесса. Und deswegen sollte gerade Deutschland, weil es Russland so nahe steht, dazu beitragen, dass endlich also Friedensverhandlungen initiiert werden. Как бы сегодня российские политики не пытались представить или преподнести этот конфликт как внутренний и как внутрироссийский, Und so sehr sich auch die russischen Politiker bemühen, also diesen Konflikt als eine innere Angelegenheit darzustellen. Он давно уже перестал быть внутрироссийским. Also er ist schon lange also ein innerrussischer. И тому свидетельство присутствие моих земляков сегодня в Германии и по всей Европе, которые насчитываются сегодня десятки тысяч, которые бежали от войны, бежали от насилия и нашли здесь приют. И это проблема для Европы. Und das beweisen also die vielen Landsleute von mir, es sind einige Zehntausende, die also aus Tschetschenien geflohen sind vor dem Krieg und vor der Gewalt und sich überall in Europa befinden. Das ist schon ein Beweis dafür, dass dieser Konflikt längst auch international geworden ist. И я говорю только с сожалением реакцию России на мой приезд и на наше общение с депутатами. Und ich bedauere sehr die negative Reaktion also Russlands auf meine Anwesenheit hier in Deutschland und dafür, dass ich hier also
formelle Gespräche führen mit Abgeordneten des Bundestages. она абсолютно неадекватная. Sie ist überhaupt nicht angemessen. Потому что нужно решать эту проблему. Раз мы сегодня и Россия, и Чечня не в состоянии самостоятельно решить этот вопрос, значит, нам должны помочь друзья. А друзья как раз сегодня это Германия, дружественная страна России, а прерогатива начинать и заканчивать войны всегда оставались за Россией. Und es ist so, dass man dadurch, dass nun sichtbar wird, dass Tschetschenien und Russland allein. И поэтому я очень благодарен и считаю, что очень мужественный шаг со стороны немецких парламентариев, пригласив меня сюда, выслушав ту информацию, которую я в состоянии донести. Und deswegen halte ich es für einen sehr mutigen und richtigen Schritt und bin auch dankbar den deutschen Parlamentariern, die mich hier eingeladen haben. И озабоченность немецких депутатов должно восприниматься Россией не как вражеский жест, а как добрую волю, направленную в первую очередь, чтобы отстоять интересы российского государства. Я не буду долго занимать время, наш президент очень строгий в этом отношении. Also ich werde jetzt nicht so lange meine Rede machen, weil unser Vorsitzender hier sehr streng ist, wenn man gleich den Zettel rausholt. Хотел бы коснуться трех основных, мне кажущихся, аспектов ситуации в Чечне, России и в Европе. Коллективной ответственности. Und dass man die Absage also der kollektiven Verantwortung. И пытаться решить все эти проблемы цивилизованным и мирным путем. Und dass man dazu übergeht, endlich diese Probleme also friedlich und zivilisiert zu lösen. Я неоднократно озвучивал заявление президента Масхадова относительно нашей готовности отказаться от методов вооруженной борьбы и перейти к политическому диалогу. Ich habe immer wieder die Bereitschaft, also Präsident Maskhadovs, also dargelegt, von dem abzustehen, also von dem bewaffneten Kampf und zu Verhandlungen überzugehen. Потому что президент Масхадов, как законно избранный и легитимно избранный президент, чувствует ответственность перед будущим и перед тем, что сегодня происходит в Чечне. Denn der Präsident Maskhadov führt die Verantwortung also auch für die Zukunft und für das, was also in Tschetschenien vor sich geht. Сегодня в Чечне выросло буквально целых 3 поколения, которых мы милитаризовали, у которых не было возможности получить ни образование, ни вести нормальный образ жизни. Es ist so, dass jetzt schon die dritte, und diese Zukunftsaussicht, die sollte eigentlich Europa und auch Russland dazu verpflichten, endlich eine Lösung, ein Ende dieses Tschetschenienkrieges zu finden. Сегодня ни Чечня, ни Россия не в состоянии самостоятельно выйти из этого заколдованного круга. Und es ist so, dass also Tschetschenien und Russland nicht in der Lage sind, alleine in der Lage sind, also aus diesem Kreis auszubrechen. Das ist ja schon viele Jahre bewiesen worden, diese 200.000 Mann starke Armee nicht in der Lage, also den Willen des tschetschenischen Volkes zu brechen. В большинстве своем. Если рассматривать ситуацию в Чечне в контексте терроризма, я хочу отметить 2 основных аспекта. Wenn man jetzt also Tschetschenien also sieht im Zusammenhang mit dem internationalen Terrorismus, möchte ich 2 Aspekte hervorheben. Первое – это чеченское сопротивление действительно терроризирует российскую армию. Das erste ist es so, dass tatsächlich also dieser Krieg, also Teile der tschetschenischen Gesellschaft, В отместку на это российская армия проводит карательные акции против гражданского населения. Und als Antwort darauf führt die russische Armee Strafaktionen und Säuberungen gegen die Zivilbevölkerung durch. Потому что всем понятно, вести партизанскую войну в течение 10 лет без поддержки населения – это невозможно. Denn eines ist klar, also 10 Jahre lang einen Partisanenkrieg zu führen, also ohne die Unterstützung der Zivilbevölkerung, das ist unmöglich. И вот Чечня и Россия оказались вот в этом замкнутом, заколдованном круге, из которого они не в состоянии самостоятельно выйти. Und aus diesem verfluchten Kreis oder Teufelskreis sind also Russland und Tschetschenien nicht in der Lage, alleine als auszubrechen. И еще одна проблема, которая очень сильно беспокоит и президента Масхадова, и его представителей. Und es gibt noch ein Problem, was also sehr den Präsidenten Maskhadov und auch seine Это тенденция к расширению этого конфликта. Сегодня мы начинаем понимать, что мы не в состоянии удерживать этот конфликт только на территории Чечни. Das ist nämlich die Neigung oder diese Tendenz,
dass dieser Krieg also aus den Grenzen Tschetscheniens also übergeht in die umliegenden Territorien. И мы наблюдаем откровенная радикализация чеченского населения. Und wir beobachten auch eine starke Radikalisierung der tschetschenischen Gesellschaft. Вот в этом основная угроза, и вот в этом основная проблема, о чем должны сегодня думать российское руководство. Und das ist ein grundlegendes Problem, wofür auch eigentlich die russische Führung also Verständnis haben müsste. Подменив политический процесс на так называемый политический фарс, нельзя добиться желаемых результатов. Und von dieser politischen Phase, dieser durchgeführten Wahlen, also zu erwarten, dass sie zu einer Lösung führen, das ist einfach. Это относительно того так называемого референдума, это относительно того так называемых президентских выборов, которые сымитировала Москва в Чечне. Ich meine damit also dieses Pseudo-Referendum, was durchgeführt wurde, und auch diese sogenannten Wahlen, also des Präsidenten. Но оно не послужило стабилизации и спокойствию в Чечне. Die haben im geringsten zu einer Stabilisierung in Tschetschenien, zu einer Beruhigung der Situation beigetragen. Именно после этого увеличился отток чеченских беженцев и из Ингушетии, и из самой Чечни. Если до этого фарса в Европе, в частности, один пример приведу, в Чехии было 150 чеченцев, сегодня их более 300 тысяч. Im Gegenteil, die Reaktion auf dieses Referendum und auf diese Wahl Kadyrovs ist, dass also der Strom der Flüchtlinge sowohl aus Inguschetien als auch aus Tschetschenien selber sich verzehnfacht hat. Also gab es noch mehr sogar verzwanzigfacht hat. Also ein Beispiel würde ich anführen. In Tschechien gab es also vor diesem Referendum, vor der Wahl Kadyrovs ungefähr 150 Flüchtlinge. Jetzt ist diese Zahl angewachsen auf über 3000. После каждой карательной акции в Чечне появляется неподконтрольная ни Масхадову, никому группа мстителей. Und nach jeder Strafaktion, nach jeder Säuberung entstehen also neue kleine Gruppen von Rächern, die bereit sind, die also außerhalb der Kontrolle auch Maschados sind. И они уже принимают самостоятельные решения, как им рассчитаться с этой жизнью. Und sie beschließen selber, also wie sie И в то же время я заверяю вас, что чеченцы никогда не пойдут на капитуляцию. Ich versichere Ihnen, also die tschetschenische Seite ist ohne Vorbedingungen bereit, also zu politischen Gesprächen, zu Verhandlungen, aber gleichzeitig versichere ich Ihnen, diese Verhandlungen werden nicht also eine bedingungslose Kapitulation in Tschetschenien bedeuten. И возвращаясь вот к теме, к беженцам и к тому, что сегодня происходит в Европе, Ich kehre zur Situation der Flüchtlinge zurück und dem, was heute in Europa vorgeht. я очень сожалею, что относительно чеченцев вот те демократические ценности и те даже Женевские соглашения, которые подписаны и Европой, и европейскими странами, и самой Россией, что они в большинстве своем почему-то очень плохо распространяются на чеченцев. Und ich bedauere sehr, dass gerade also im Verhalten also zu den tschetschenischen Flüchtlingen und überhaupt zu dem, was in Tschetschenien vor sich geht, die Konventionen, zum Beispiel die Genfer Konvention, aber auch andere Vereinbarungen, dass sie einfach in Bezug auf Tschetschenien keine Anwendung finden, dass sie ignoriert werden. Я думаю, что никто не может усомниться в независимости и в политической неангажированности решения суда Великобритании. Und ich denke, also niemand kann also ignorieren, also die Entscheidung also dieses Gerichtes in Großbritannien. Практически в Великобритании решался не частный вопрос, не личный вопрос Закаева, Denn как eigentlich hat специального das Gericht представителя nicht nur Москвы. die persönliche Angelegenheit also von Ahmed Zakaev dort entschieden. На весы были поставлены вопрос, сегодня мир признает чеченцев международными террористами или же это законные требования чеченского народа на свою самостоятельность, на свою государственность будут приняты и поняты. Also es gab nur die beiden Möglichkeiten. Also auf dieser Waagschale, auf der einen Waagschale lag, also alle Tschetschenen sind Terroristen und sind Teil des internationalen Terrorismus. Auf der anderen Seite dieser Kampf der Tschetschenen also für ihre Unabhängigkeit, für ihren eigenständigen Staat, also findet Anerkennung. И есть решение суда, кстати, инициированное не чеченской стороной, а российской генпрокуратурой и российским правительством. Und interessanterweise also wurde dieser Gerichtsprozess also ja nicht provoziert also durch die tschetschenische Seite, sondern gerade also durch den russischen Generalstaatsanwalt. И суд Великобритании определил основные три позиции. Und dieses Gericht in Großbritannien hat also drei Positionen dann beschlossen. Что в Чечне идет не какая-нибудь
контртеррористическая операция, а идет широкомасштабная война. Dass in Tschetschenien also keine antiterroristische Aktion stattfindet, sondern ein richtiger Krieg. С неслыханными разрушениями и с более 100 тысячами жертв этой войны. Mit unvorstellbaren Zerstörungen und mit ungeheuren großen Opfern. Суд установил, что в России преследуют по национальному признаку. Und das Gericht hat auch festgestellt, dass in Russland also nach ethnischen oder nationalen Eigenschaften Leute Что verhaftet werden. чеченцы не могут рассчитывать на справедливое правосудие. Das heißt, die Tschetschenen haben keine Chance, also in Russland, keine Garantie irgendeiner Rechtsstaatlichkeit, einer Rechtlichkeit. Что к чеченцам применительны пытки и бессудные казни. Also an Tschetschenien finden also ungerichtliche Hinrichtungen statt und natürlich auch Folterungen. И на основании этого решения правительство Великобритании просто было вынуждено мне предоставить политическое убежище и выдать travel-документ. Und deswegen, weil das Gericht von London das anerkannt hat, dass also auch in Russland gefoltert wird und es keinen fairen Prozess geben würde für mich, haben sie beschlossen, dass ich nicht ausgeliefert werden darf, sondern politisches Asyl bekommen muss. И мне кажется, миграционные службы других европейских стран просто, вот я знал, что так и будет, что просто обязаны брать во внимание решение суда Великобритании. Und ich bin also der Meinung, die europäische Öffentlichkeit muss also diesem Gerichtsbeschluss Aufmerksamkeit und auch Beachtung schenken. Я очень сожалею, председатель мне дает знаки, что я должен закончить. Еще раз я очень благодарен нашим дорогим друзьям, которые дали мне возможность прийти сюда и пообщаться с вами. Спасибо большое. Это просто для чеченцев и для...